Kunun esas vakaları akta tarif etmege hazırmız. Studiyada men Sultan Istakova çalışam. Hayırlı akşamlar. Çubarov Kırım marşını hazırlay. Provokatorlar devlet sınırını geçip olurlar mı? Belaya 4 kasabasında avtobus durağı peyda oldu. Renard Saranayev nasıl etip Zimanevi mimar Kırım tatarlarının milli an'anelerini saklay? Bakçısarayda yengil araba yakıldı. Cinayetçi hakkında ne belli? Kırım takımı Yüksek KVN Ligasının 4'ten 1 finalına çıktı. Rusya elisinin 90% denişmeler sebebinden geçirilecek rey beru hakkında haberdarlar. Tedbirde iştirak etkenlerin yarısı Soraf Aprel'in 22'sinde geçirilecekini bilirler. 3'ten 2'si ise Valentina Tereshkova'nın prezident saylavlarının sayısından sınırlarını alıp taşlama teklifinden haberdarlar. Sakinlerinin 60%'dan ziyadesi anayasaga kirsetilecek denişmeler için rey verecekler. Böyle malumatını cemaat fikrini öğrengen teşkilat bastırdı. Kezlevde 71-411 sanlı yanı tramvay çalışıp başladı. Onu Ural zavodunda mahsus kurort şehri için işlep çıkardılar. Bu vagon şekli 1 metr kaliya için nakliyatını 3 ay devamında sınadılar. Şemov hiyetle geçti. Cumhuriyet yolbaşçısının bildirgenine Koreya Kezlevde da birkaç böyle tramvayını satın alacaklar. Sergey Aksyonov bugün birinci yolcular arasında oldu. Хороший трамвай, который будем закупать в полном объеме. То есть, так что заменим весь подвижной состав. Надеемся, что будет комфортно. А сколько всего их будет планируется? Больше 20, там, если не ошибаюсь. 27. Tramvayның максималь сүряты сааты 75 километр тешкел ете. Здесь достаточно серьезная внутренняя начинка, которая позволяет использовать. Здесь есть видеокамера, которая показывает, собственно говоря, весь салон. Это может писаться, вот, для того, чтобы все было хорошо и все было под контролем. Ну и у кондуктора есть все возможности, то есть, по сути, свои, как бы, управлять этим процессом. Нам сегодня коллеги сказали, что можно взять эту за основу, можно еще что-либо доработать. Мы готовы. Tramvayның максималь сүряты сааты 75 километр тешкел ете. Она 179 инсан сығачақ. Бұл нақлиет doğru olmagan читаларда да біле яваш, вестессіз юре. Крымская Роза қасабасындaki жәмені bu есе Сабық Стрелковая наразылық мейданы муфтиятқа теслим етілежек. Bu haqta бүгін фальжілерінен көрішкен вақыт Руслан Балбек хабер етті. Ресмейлештірмек үшін ярым ел керек olacak. Bu haqta Elmas Ablakimованың левхасы. Қайсерағай заны күн көтеренке юректен дінлей. Сіз күн барып бақасыңыз соны? О қарауыл бір ерге кетсе, күндізі мен мұнда болам. Camını taşlamayıq. Бүгін ОЭПС фальжелерінен бірлікте Devlet Думасының мебусы Руслан Балбектен көрішівге келді. Сас меселе ерні ве оның үстінде тұрған дени иншатының ресмейлештірмесідір. То ли это будет мечеть, то ли мусульманская медресе. Но в любом случае, чтобы этот объект, вот он, как видите, чтобы он остался для города и чтобы пользовались люди в дальнейшем этой хорошей работой. Сағолны, что вот Руслан Исмаилович пришел, поддержал нас. İnsanlar bu binanın özellerini kurdular, bütün günlerini koydular. Иншаллах, мына бір 3-4 ай сонрасы мына шу топырағын артық дени бір топырақ деген бір мана бар, іште ол манада қолданылacak бір неге кечиrecekler. Ondan sonra da иншаллах бір yarım yıl içerisinde sozmayıp иншаллах мына шу топырағын evrakları, шу binanın evrakları hepsi енді bizim dünya idaremizin adına geçirilecek. Hepimiz onu bekleyiz. Крымская Роза қасабасы бұл Сабық Стрелковая наразылық мейданы. Мұнда қанунсыз құручылықлар қалмады. Оларны yok еттілер, сәйплеріне есе тазминатлар төленді. Дени иншатны есе сақлап қалдылар. Шымды оның янында 11 bin aile үшін мескен микрорайон құрыла. Binаны медресе кібі құлынмаға, яны жәмейіні есе қасабада құрмаға кібі теклиф де пейда олды. Рейхадан өгінде яплачақ теклифлер енді азыр. Территория большая, и мы договорились
договорились таким образом, что застройщик построит еще одну мечеть рядом, скажем так, с жилыми домами. Эта мечеть будет осовременена, это новое архитектурное решение, с которыми еще не сталкивался Крым. Это впервые. Я думаю, что в ближайшее время мы проведем презентацию. Буджами эки минарели бейас иншаткова курулajak. Анда 400 мусульман сыгдырылajak. Умуми мейданлығы 6000 квадрат метрны тешкел етежек. Алмас Аблакимова, Дмитрий Низовой, Милет үшін. Бахчисарайда машина яқылды. Янгын Эвелина Курмаеваның 1,5 миллион рублейлік четел арабасына yok етті. Янгын сөндірушілер күшсіз қалды. Бұл ақта бізге зарар көрген қадын хабер етті. Тafsilatlы Жайша Шулакованың левхасында. Янгын топеге көтереле, оның атешы азбарны күндіз кыбай дынлата. Бір қачсане içinde Бахчисарай сакины Эвелина Курмаеваның машинасыны yok етілді. Облили смесь была керосина и бензина. Сказали, что сначала тормозную систему всю как бы обезвредили, чтобы, наверное, чтобы я там не начала кричать, и мы не выгнали машину за периметр. Бұл видео көзету камераларından алынған. Мында бели олмаған адам арабаға якынлашқаны ве ona шынген шейні сепкені яқшы көріне. 1,5 миллион рублелік четел машинасы шуан янып башлады. Я уверена, что человек, который это делал, он надеялся на то, что все перенесется на крышу дома. Тут все пластик, вот труба начала, она как бы уже оплавилась чуть-чуть. Патлавдан тапжамлар чатлады, Одиссей юз берген вақыт evde чағына етмеген учбала ве ev сайбының анасы bulunaydılar. Янгынны Эвелинаның қызы бірінші көрді ве тез анасына хабер етті. Янгын сөндірушілер келгенше араба толысынен янып бітті. Здесь нашли, вот тут уже просто уже все лазили, прыгали. Вот протекторы были здесь, вот отпечатки пальцев, говорят, оставил, когда перелазил. Вот они прям видны, вот отпечатки пальцев. Вот, на трубе тоже есть пару отпечатков пальцев. Ну, перелез, говорят, отсюда и проник. Это у вас слепая зона, да, считается, где нет видеокамер? Да. Эвелина Курмаева пек қорқа ве ось хурантасы үшін қасиветлене. Я приехала сегодня в Следственный комитет написать заявление, потому что поджигатели, я думаю, надеялись на то, что все перенесется на крышу дома, и я с детьми просто заживо сгорю. Машина янғаны себебінден жинайы иш açıldı. Сейчас в рамках расследуемого уголовного дела назначен ряд экспертиз, проводятся все необходимые следственные действия. Тетқиқат девам ете. Эвелина Курмаева полис хадимлері қанун бозычыны тапып, оны джезаларлар деп умут ете. Айша Шулакова, Рамазан Аливапов, Милет үшін. Мустафа Джемилев ихтиярларны қанлы маршының үгінде қоймаға істей. Сияси эмигрантлар Қырымға юрішлеріні майыс үшіне планлаштыралар. Ве бұл мұсылманлар үшін мұқаддес Рамазан айында. Тамам бұл күнлері Украин ватанпервері сияси дивидендлер үшін өз халқыны құрбан етмеге істей. Юруш Вепан Джемилев Қырым татарларға керек ме, ажаба? Тafsilatlарны вбитті келев хамызда. Если не надежда, что господин Джемилев и Чубаров, когда 3 мая поведут своих сторонников на Крым, чтобы они шли в первых рядах, а не сзади руководили. Бұл Киевдеки Украин радиосына бір қырымлының телефон açması. Студияда мұсафыр оларақ Русияда ясақланған Меджлесінің сабық рейсі Мустафа Джемилев болуна dinleyici олар тарафындан планлаштырылған марш достоинства ақта суал берем. Я предложил такой возрастной ценз, чтобы там в первых рядах были люди, которые уже прожили средний прожиточный возраст. А у нас возраст средний прожиточный считается 73 года. Провокациясыны үшін майысқа планлаштыралар. Бұл күн мұсылманлар үшін мұқаддес олған Рамазан айына раст келе. Айны бұл күнлері Панджемилев өзінің сияси амбициялар үшін қалқыны құрбан кетірмеге азыр. Бұны бір провокация оларақ атта васыфландырмаға мүлкін. Чүнки милетні соқаға чықарып, шынды башына бір бела кетірежеклер. Ондан сон бүтін дүнияға мына Қырым татар халқыны ezелер деп бағырмаға башлайжақлар. Рамазан айы бұл Аллахны аңмақ, ибадет yapmaq ayıdır. Herkes evinde otursun, orazasını tutsun, Kur'an-ı Kerim'ni okusun ve kimsenin yalancı siyasetine alet olmasın.
Sözde barışıq aksiyasının iştirakçıları sınırdan Kırımga kırıp gelmege isteyeler. Son ise Rusya kuvvetçileri onlarını toxtatmayacak umutini. Ahmedjad'ın merkezinde miting geçirmege planlaştıralar. Ukrayna vatanperveri kanlı scenarini deret etmedi. Но не исключено, что могут быть и аресты, и выстрелы. Да, может быть, что ж теперь? Ну и что теперь? Sahte vatanperverler endi Ukraynaga da kerekmeyler. Olar bar kuchlerinin özlerine dikkat çekmege isteyler. Siyasetçiler maksatlarına etmek için insanlarını sarf malzemelesi gibi işleteler. Ama bu vakit içinde özlerinin balaları dünyanın en güzel yerlerinde yaşaylar ve tahsil alalar. Формулировка «политический хайп» точно подчеркивает действия Чубарова и Джемилева. Джемилев должен формировать колонну из своих детей, родственников, племянников Чубарова и тех людей, чьи дети находятся в Европе. Но вряд ли так получится, ведь, как мы знаем, что они будут прикрываться детьми, стариками, женщинами, а молодое поколение будут использовать как таран, пробить стену и оставить их там. Endi herkes bu aksiyalarını çet elden yaptırılğanı bile ve siyasi migrantlar Amerika barışığına olğan sevgilerini saklamaylar. Ну, здравствуй, Нью-Йорк. Первое нормальное утро. Millet ozun cezalarını, ştraflarını ozu ödemeye mecbur oldu. Kimse onlara yardım etmedi. Siyasi migrantlardan Kırımga kirmege olğan yasakları endi çoktan bitti ve onlarga Kırımga qaytıp kelmege bir şey keder etmey. Bu aksiyonu ise koşma dividendler almak için yapmağa niyetlenirler. Хватит продавать наши интересы и на этом строить свою политическую карьеру. Хватит поджигать чувства народа. Мы не поддержим их с этой стороны, и они не заслуживают ни лайка, ни присутствия на этом марше. Saimi vatanperverler pek balaban marş hakkında aytalar ama bugünkü kadar Cemilev'nin bir sırağa turmağa istegenler yok. İstisna olarak Ukraynaga bile gereksiz kalganları aytmağa mümkün elması. Blakimova, Ayşe Шулакова, Асан Зивадинов, Эрвин Миралиев. Millet için. Кырымда су ресурсларының қарарының қолданмасы бойынша федераль мақсатлы программаға 12 миллиард рубленің айырылмасы планлаштырыла. Бұл ақта біздің мұхберлерімізге Везірлер Шурасының рейсі хабер етті. Юрий Гаценикнің сөзлеріне көре бүгінгі күнде су етішмей, оның ғайыплары 50%-дан зиядедір. Если мы эти работы до 22 года проведем, с точки зрения реконструкции, капитального ремонта, строительства новых водопроводных сетей, мы сможем сэкономить более 20% потерь воды. Эм ерлі сәкенлер, эм мұсафырлер үшін оңайтлым Белая Дорт қасабасында дурақ павильоны ерлештірі башладылар. Мұнда 30 ел yok еді. Территорияны абаданлаштырмақ ішлеріне ерлі активистлер қошылдылар. Тәфсилатларына Наджия Исаева біле. Или специально посмотри, что было. Нам же эту... Да, замуровать ее, чтобы... Замуровать. Белая Дорт микрорайонun sakinleri taxtalarının bir etip ölçeyler ve kuruculuk kutusunu yapalar. Çakılını aman toşe bitirdiler. Endi beton tökmege başladılar. Her şeyini yaxşı yapalar. Ne kuch, ne vaqt ve ne de para acıylar. Никого здесь не заставляли. Все делаем для себя. Это наш район, говорится, мы все дома. Делаем, как у себя во дворе. Durak pavilyonu marşrutun sonki toxtaf yerinde, yani Berezova altı ve Azizler sokağı arasında peyda oldu. Şimdi tek bir kolaysızlık var. Avtobus grafik boyunca katlamay. 27 sanlı marşrut bu yerde yekene cemiyet nakliyetidir. O da bir kere tek sabah kelim. Belaya Dort kasabasında durak toxtan yok edi. Heveleri avtobusuna açık kok tübünde beklemege gerek olaydı. Şehir memuriyeti yardımının endi Yaramayeva'da insanlar bu yerde saklanacaklar. Ну, наверное, в течение месяца, можно сказать, сразу откликнулись на обращения наши и приняли меры. Я хочу сказать, что сработано очень хорошо. Yusuf İbadlayev mında 30 yıldan ziyade yaşay, o'zinin 82 yaşında pek faal. Bugünkü kunde istisna olmadı. Sabahdan gönüllülerge yardım etem. Bugünkü gün bizim için de, sizler için de, bütün bizim Belaya Dort kasabasında yaşayan adamlara büyük bayram bu. O kadarlık özgerişler olup geçti. Şimdi inşallah elbette bu problemalarını kalganında çözmeye
hareket yaparız. Белая Дорт kasabasına abanalashtiruv meselesi 2015 senesi çözülüp başladı. Toz azalara Ahmejit Memretni muntazam surette çalışalar. Bu vakit devamında Bala meydanı durak yanında fenerler yerleştirildi. Gaz ve ışık geçirildi. В дальнейшем, когда уже дороги появятся с твердым покрытием, я думаю, что будут уже такие же современные павильоны устанавливаться и в данном микрорайоне. Будут рассматриваться вопросы и включаться в план уже по планированию строительства дорог с твердым покрытием и строительству освещения уже во всем микрорайоне. Bugün yerli sakinler bayram teşkil ettiler. Musafirlerini lezzetli aşnen sıyladılar. Мы всегда рады гостям. У нас есть сейчас природный газ. На природном газе мы готовим чебуреки. И наших гостей мы с удовольствием угощаем чебуреками, чашечкой кофе. Bu bahşiş sonki olmadı. Хочется выразить огромную благодарность телевидению «Милет» за содействие и помощь в проведении мероприятий, в решении проблемных вопросов по микрорайону нашему Белому 4. Они всегда откликаются на наши просьбы, всегда участвуют. И я хочу сказать огромное им спасибо за это. И вручить руководству телевидения «Милет» благодарность от ТОСа «Белое 4». Огромное спасибо. Это, наверное, самая приятная часть нашей работы. Огромное вам спасибо. Şehir memuriyeti Kırım sakinlerine teşebbüs göstermeye çağıran, doğru tizilgen müracaatlarını yollamağa ve TOS birleşmelerini tizmege teklif ettiler. Yakında Ahmejit şehir memuriyetinin yol başçısı iş ziyaretinin ana yurt kasabağa bardı. Anda nakliyet, yollar, mektep ve balabakçanın olmağını akta ayttılar. Yelena Protsenko meseleler çözüleceğini vade etti. Naciye Sayeva, Maksim Turchev, Millet için. Ahmejit'te Kırım barının 6 yıllığına bağışlanğan yanı sergi açıldı. Teşkilatçı arxiv işleri boyunca devlet komiteti oldu. Malumatda vesiqalar ve referendumның foto resimleri gösterilgen. Tedbirde tarihçiler, studentler ve ali okuv yurtlarının hocaları iştirak ettiler. У нас в архиве хранятся периодические издания, это газеты и журналы, которые свидетельствуют о том, что происходило в 2014 году. Но эти журналы и газеты не только 2014 года, но и последующих лет, когда многие участники вот этих вот событий рассказывают о том, что происходило и в Крыму, и в России, и в целом, и в других государствах мира, которые реагировали на те события, которые происходили у нас в Крыму. Это все очень интересно. Действительно, это история, которая раскрывает и крупные какие-то события, и отношения отдельных людей, представителей власти, отдельных государств к тому, что происходило у нас в Крыму. Баш археограф Надежда Алешина musafirlerini esas ekspozitsiyasымен tanış etdi, emde Kırım Rus erkanına kirgen tarixaqta tarif etdi. Sergi mart'ın 27-sine devam edecek. Kırım paytaxtında beklenilgen Oca adlı marafon başlandı. Kırım Mühendislik ve Pedagogika Üniversitetinin studentleri Ahmejit'in 29 sanlı mektebinin 5. sınıf talebeleri için açık ders geçirdiler. 4. kurs studentleri Oca rolünde çıkışta bulundular. Olar Ulu Vatan Cenkinde iştirak etken Kırım Tatar yazıcıları haqta tarif ettiler. Bu Cevdet Ametov ve Enver Arifov hakkında malumat oldu. Menimce Oca bu tek zinadegi. Bu bir canda, yani gönülde olan izinadır. Ben bilsem onun için ben pek ballarını da mektepini de aslında umumen sevem. Marafonda 35 student iştirak etti. Her bir fakultet en yaxşı 3 talebeni teklif etti. Esas vazife gelecek mütehassıslarga meraklı ve bilgili ders geçirmektir. Yani bu konkursta gelecekte Oca'nın yani böyle bir reklamasını yapmak ve tanıştırmağa direktörlerini, müdürlerini, mektep müdürlerini, başka hocalarını nasıl biz mütehassıslarını hazırlayımız. Yani bizim üniversitede, bizim fakültede iki dil mütehassısı hazırlanan bu Kırım Tatar dili ve edebiyatı ve Rus dili ve edebiyatı. İkinci mütehassıslar bu Kırım Tatar dili ve edebiyatı ve İngiliz dili ve edebiyatı. Bizim talebelerimiz hem Kırım Tatar dilinden, edebiyatından hem seçilgen ikinci dilden de ders alıp barabilirler.
Кутлеви концерт программасы Русияның чешет регионларындан келген мусафирлер Қырымның халықлар достығы евінде 5 еллық юбилейінің кечірілме планлары музакире етілді. Шынды байрамға азырлықлар актив шекілде кетті, белі олғаны кебі оны 20 март күні профсоюзлар медениеті евінде кечірежеклер. Кечірілежек тәдбірлерінің иланлыны базар әртесі күні Милли телеканалы Ватан Седасы радиосында яйынлап башлайжақлар. Шымдылық есе тәшкілетчілар байрам мусафирлеріні шарқи ве славян услюбінде яраштырылған уч фотозона бекленгеніне айттылар. У нас будет не только концерт, это будет торжественная часть, в которой мы будем показывать наши проекты. Это будут наши фотозоны, будут встречи гостей в национальных костюмах, работа национальных павильонов, выставка декоративно-прикладного искусства. Біздің муаририетіміз Қырым татарларынан мираклы өмірі ақта яны рубриканы башлай. Бүгін истидатлы мемарның іші ақта тариф етежекміз. Ренард Саранаев Қырым татар мемарлығының белі ұстасы. О әрбір лейхасында тек біздің халқымызға лайық олған хусиетлеріні қоллана. Мисали чун керамет дамларыны яда қапы ве пенжерелердегі ань-әні ве безетілігі. Бүгінгі күнде Қырым татарларының милли услыбы не ердеве, не қадар рағбетлі олған ақта Фатиме Сейдаметова сұрап білді. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Бу JPK минарели қадыр жемесі о Қырымның диққатқа лайық ерлерінден барадыр. Мұсылманларының мұқадес бинасы Леватки көнде Таврида трассасының бойында ерлеше. Жәменің әрбір қысымы елнен япылған уникаль визияның 200-ге яқын лампасы бар. Оның ве михрабның дүнияда башқа аналығы yok. Меккеге баққан зеварда бірден бір қач үсліпте япылған. Использованы и османские мотивы, которые когда-то в Средневековье были тоже к нам близки. Вот. Есть какие-то элементы марокканской архитектуры, которые тоже у нас использовались. Есть они в Ханском дворце. Вот. И, в принципе, вот просто такой полет фантазии, где можно было добавить каких-то современных мотивов. Михрабның этрафыны тюрк ечдатларының орнегі, яни сельджу көрмесі яраштыра. Вот этот орнамент, он встречается в старых архитектурных сооружениях Крыма, в частности, на портале Старокрымской мечети можно увидеть. Есть элементы вот этой сельджукской косички и Патарийской джума-джами, и на некоторых порталах Бахчисарая, старых порталах, именно которые относятся к Средневековью. Джаминан құрыжылғы якабин 12 сенесі ерлі сәкенлер ве фальжилерінің параларына башланды. Сон олар мемарның ярдымына мұқтаж олдылар. О заман адамлары Ренард Саранаевға мұражат аттылар. Мечеть стала слишком сильно подниматься, и пропорции и отношения высоты к ширине к объему, они просто потерялись. Тыштаки вазетны көрілме шекілде доғырламаға қарар алдылар. Бинаның о көрініші екіренке бояладылар. Бөлелекнен о алчақ көріне. Нижний пояс выполнен в виде облицовкой плитки ракушечной. Вот такой вот буровато-желтоватый цвет. И, соответственно, верхняя часть, за исключением некоторых элементов, чтобы поддержать этот цоколь, они облицованы белым камнем. Ренард Бей мемаржылық санатынен тап Өзбекистанда миракланы башлады. Али оқу вертқа кірді, ама толу yüksek тәсіліні 90-шы сенелері ана ватанымызда алды. Дипломы шейчун этнографик мевзусына сечті. Называлась она «Создание музея под открытым небом крымских татар» на базе деревни Нагорная. Историческое название Махульдюр, Бахчисарайского района. О вақыттан башлап мутихасыз әрбір ішіне мелитус қоша. Мисал үшін мұна бұл ев. О Бахчисарайда құрылған тыштан земаневей, ама Қырым татар ананевей хусусетлері де бар. Это прежде всего выносы карнизные с крыши, это угол крыши и характер кровли. Подкосики. Ну и в принципе вот общий абрис, там как бы арочки, ставни, они говорят о том, что это дом характерный для архитектуры Крыма. Да 20 ел evvelsi сымарышчыларына айтып қандырмақ керек адашымды есе олар өзлері тешебісчілердір де Ренард Бей. Емде боте Қырым татарлар дегаль, болейха Москва түбінде яшаған айле үшін азырланды. Увидела мои работы в Инстаграме, связалась, сказала: я очень люблю ваш народ, я очень люблю Восток. Я поняла, что вы архитектор, но общалась от дама. Пожалуйста, спроектируйте мне дом
в вашем традиционном стиле. Шымды мемарон Бешлей хаузерінде çalışа сымарышлар ярмадамыздың сакинлерінден Кавказ, Краснодар живарындан ве башқа жүмхүретлерден келе. Ренар Цыранаев айтқанына көре, еждатларымыз өзлерінің уникаль услубыны яратқанлар ве бу тек уч критерий бойынша, яғни файда, қавелік ве сонында гүзелік olması. Прежде всего, самый главный зодчий – это народ. Вот то, что есть из наследия народной архитектуры, это для меня это совершенство. Милли услубте Ренар Цыранаев yüзден зияде объект яратты. Бу эм дини иншатлар, ашханелер, эм де мусафыр ханелер. Олардан базылары Қырымның зиярет варақасы оларақ танылды. Фатиме Сейдаметова, Дмитрий Низовой, Миллет Ичун. Шақалар бірінші ерде ярымада тақымы yüksek КВН лигасының 4-1 финалына шықты. 25 елдан берлі Қырым тақымларындан да бірісі оле севейге чықып оламаған еді. Олар шымдықы вақытта не ақта шақа етелер ве кележек чықышқа КВНшіклер насыл азырлық көрелер. Бұл суаллерге жауапыны Наджия Исаева біле. Добрый вечер. На сцене полуостров. Наше руководство не ставило нам задачу сегодня победить, но если все-таки мы победим, я уверен, наше руководство ставило нам такую задачу. Саясет ақта субъект шақасы солмақ керек, ләкин бұл алда дегіл. Ярмада тақымы мемлекетіміздің эм балабан санасында чықышта болуна. Представьте, на приеме у ветеринара. Мужчина, я вам в 10-й раз повторяю, принесите кошку, так непонятно, что с ней. Эн кескін шақаларны ярымада тақымының иштиракчылары Қырымға yollaylar велбетті, бұл себептен олар ғалебе елде етелер. Друзья, как вы знаете, именно в Крыму Дмитрий Медведев сказал свою крылатую фразу «Денег нет, но вы держитесь». Мы-то держимся, Дмитрий Анатольевич. Вы там как? Саясетнен, яғни Дмитрий Медведевнен бағлы саналаштыру яқшы шақа серджілер ве журязаларны айретте қалдыра. 25 ел девамында бізім тақымымыз бірінші кересі КВНшіклердің yüksek лигасындаки черек финалға кече. Пелагея, вы когда прошлым летом отдыхали, забыли у нас в Крыму побывать. Александр Васильевич на трубу звонит. Шымды Қырымлылар ярышның яны басамағына чықмаға азырланалар. Чөнки кефетлі чықыш үшін чоқ репетиция yapmaq керек. Какой-то номер. Здравствуйте. Здравствуйте. А есть у вас черепашки? Черепашки нет, к сожалению. Тогда 2 попугайчика мне, значит, 3 шиншиллы. И 8 маленьких. А, нашли черепашек. Ребят, ну ты же продавец, ты же должен быть заинтересован, а ты стоишь и улыбаешься. Ты что, под чем-то, что так нельзя? Шақа жедді иштегі, ләкин олар насыл уйдырыла? Бұл суал чоқ мерақлыдыр. Темы берутся из жизни, из нашей жизни, из жизни нашего региона, полуострова, скажем так, и просто из каких-то бытовых вещей. У нас нету какой-то книжки, где прописаны темы, на которые мы должны шутить, поэтому мы вот отсюда все это берем. Репетициялар насыл кечкені көрген сон анлашыла. Шақа уйдырма қолай иштегі екен. Селямлашу сөзі біле бірінші кереден олып чықмай. Добрый вечер, на сцене Симферополь. Добрый вечер, на сцене полуостров. Мы первый раз в высшей лиге. Алим, скажи, а можно мы номер покажем? Номер, точно, у нас же номера еще есть. Пожалуйста. Спасибо. Ярымада тақымы 3 яшыны толдырды. Оны Қырым Федераль университеті esasında yaratқан ediler. Бірінші елда олар Сочиде кечірілген Киевин 2018 фестивалінің иштиракчилері olған ediler. Анда 2-ші турға шыққан ediler. Кечкен сенесі есе Голосящий Киевин фестиваліне чықтылар. Тақым капитаны сөзлеріне көре yüksek лигаға кечмелері олар үшін бұйық бақыт oldu. Высшая лига – это высшая лига. Там, конечно, уже слабых игроков нет, поэтому мы с 3-го места нам все-таки удалось пройти в четвертьфинал. Это было для нас сложновато, наверное, поскольку первая игра высшей лиги – это волнительно в первую очередь. Нужно было побороть свой страх. И здесь ответственность, конечно, очень сильно возрастает. По крайней мере, когда мы играем здесь у себя в Крыму,
это одно дело, а когда ты играешь на всю страну, это совсем другое. Endi KVN'şikler çeyrek finalındaki oyunga hazırlanalar. Tahminen o aprel ayında ötkirilecek. Muvaffaqiyat kazanmak için büyük şans var. Çünkü yarımadani seyirciler endi çoktan sevdim. Naciye Isayeva, Vitaliy Golubov, Millet için. Бүгінге bu епісі хаберлер Millet телеканалından ayrılmanız. Hayırlı akşamlar.